Colomaklis Chavile Silli Kakwa Jesucristo, José Baón San Lucas. Nakuacha ni Jesús cherel palao Genezaret shkawa, literalmente yo kep chishti kisinkirip sa shpen re rabinke ratin Dios. Kirih kui likop hukop wan kep cherel palao. Akel nakep chak lahkar chisa, yo kep chishach malep nishiyoy. Titaqek li Jesús sa hun ni hukop ali re lak Simon. Ut kisama chirona kishnaqtolisi kachinak rikil li choch. Kohlak sa li hukop ut kiok chissolmalep literalmente. Nakiraqek atnak kishkire lak Simon. Hilosila hukuk tofsas chamali palau, ut putumak leyoy, renak teshkarab. Kichakok lak Simon ut kishkir. Atsolo le, shkata wasaqib chiruk ukhti ut mak ashqara. Avanza shkawala aguatin, tinkut leyoy. Odak keshpaun chihokan, kahosh ki alikar keshak. Ki okchit ubek li shioyet. Tohanak keshkot ruqeb chirueb li rech akh karinel li kwanket chaksari hukuk kunchik. Lenak techak chishtepakle. Kechak ut keshnukhorisish kabichalep li shukuk. Kachik maana ke sobek. Nakiril aan lak Simon Pedro. Koshkut rim chirok li Jesus ut kishye. Elin chikat tqaqwa. Shbanak lain, khun win qahmak. Sa sosho lak Pedro. Hokanab akuli rochbeneb shpanik ilakar keshchap. Hokanak wi keshkul lak Santiago ut lak Juan. Ranaleb lak Zebedeo. Lech akarinleb lak Simon. Abani Jesus kishkiere lak Simon. Marchikwak, chalen anak Juan, eblakwas agizin chiktasik chokhruchi likar. Tohanak keshkam ebli hukuk chishochel. Keshkanab chishunil ut keshtaqe. Ratin likakwa.
Kristane Rena treka Kwechik la kuyu